Krina terpuk, subuk terpuk ginting mergana terhar khusus, bagai pe terpuk kali bubura sanak beru, Krina kuakap sekali gendang membantah kita anak kuta singenda. Dagi lebuh kami, si pemenang lebih melebuhkan kami kepala desa kami kuta singenda, ikut rasa lembaga Krina, bagai pe rukun gereja rasa lembaga Krina, bagai pe lah ketadingan. Terpuk pas kutanta singeda jenari tambahna teman sada perpulungan teman sada gereja kempu kami kalibu kami sinulinga mergana ilo cimbanari bagai peras kuta sidewana Krina kita sekali gendang taruh kita kena ku tengah. Sini hamati kami tegun kesain kelimbubu kami bagi teman sesada perpulungan lagi ya belaskan kelimbubu kami kata pengalong-along ijenda mindo kami anak beru karo mergana enda kam saja laksi toro sembana nih bang sini kelengi kami kam karo mergana karo mergana anak beru kami bas nagi matawari inda impal landang kami tungko rasa nak doy Krina ras memberi kami emkar kita-kitakan berkat aku impal berkat aku kusahkan perpadananku bagai ingin indu rupa impal anak kebagian ku akam badi mas berkat papan dua ibu beberapa mana kami Krina nak kutalo cimba terlebih-lebih sisa ada kesain ikut kami Krina rate ceda sebab gel-gel bagai rehken cabang enda kulo cimba megatingi kita cakap-cakap enda pepagi lanai mea kuruh bagai ingin induk karo mergana bagai mending kami jenarir tau tope kami Krina anak lo cimba terlebih-lebih sisa dagang sada rarasan kita igang tambun Retoto kami gelah turang kami beruginting epe tading kena bangenda sehat-sehat iya kampe Krina sinulinga mergana rasana kami berusimpat sehat kam Krina terlebih kempu bagaim toto kami menjuah-juah karo mergana selamat jalan sekam ku di bata bapa di protokol untuk kami gelah duka cita enda lawan bawa kelemahan dan bandu tak kami adik kita tetap pas Tuhan sebagai enda perupana bacindang membawa pasu-pasu manbandu keluarga sinulingi Krina. Jadi kami atas nama Gembala Pendeta Ras Gereja Jemaat Betani Indonesia dan turut berduka cita atas kelosan orang tua anta bocor ijai bas tenah ibas kelausan bapa ibas tengah-tengah jabu ngusuh man kami perpulungan perpulungan jabu-jabu sektor 4 gereja Pasar Baru Munte ibas kita landak retungko-tungko ngambur-ngambur keniluh ibas paksenda ning kami man bandu perpulungan kesedan ate kemurahan ate te ibas kelausan bapantai ibas paksa enda marilah megegeh kita ibas toto gelah banci kesedan atenda pagi masap si tekia gelah kampe tetap lit ibas dame jenari baci pe kecedana tenda
salih jadi kemalaman ate ibas kini teken tanandangi Tuhan bagem langgedang kami ngerana sadanari ning kami rikutkan kebiasaan ta maka pagin ade mulih kam kumunte ijah pagi reh perpulungan krina ku tengah-tengah jabundu guna nehken tole kata-kata apun bagem ibas pakseda katakan kami bujur ras mejuah-juah man bantai krina si barem ngeranas ke babah dua ijakin selama daras senina kami abadi sinulingga Bapak Ica siras kami rusur sisada kini teken selera rasen jenda teman senina ngutang kasih dah kami pengidah kami gua pengkelengin orang tua kekelengan ta tapi krina di bata kepe semada kuasa teman senina maka bagai membantu krina kam keluarga besar Sinulingga Mergana sirelakanlah orang tua itu yang ngadap di bata sebab di bata ngekrina singaturkan perdalanan bas kegeluhunta harapan kami membantu kam krina keluarga besar Sinulingga Mergana sampai menjuah-juah krina sehat-sehat krina ibas kelausan orang tua kegelengan tenda terlebih-lebih menandai baru ginting kampe sehat-sehat bagaimana harapan kami ibas gelar mamre PJJ Jeriho silit ibas kutalo cimba lagedang kami ngerana bujur ras menjuah-juah membantah krina bujur Moria Serenggun Jalan Kota Cane ikut kerjada ate ibas kelausan orang tua seni kelengi kita terkhusus ibas kami Moria sektor Jeriko sikin rasada perpulungan kita membantu seni turang kami keluarga Sinulingga Mergana MK Bapak Natanesa jadi bagian teman senina berwedana adik karena gegeh ras kengasupan ta gue masih sah teman orang tua kekelengan tenda tapi kai si jadi perhatian si di bata kak si jadi suwe arah kini tekan bengkila setengah yang geluh tengah-tengah doneda gue sah na padan aku di bata maka yang gue jumpa ras di bata jadi arah henda toto kami kam krina keluarga Sinulingga Mergana lampas kam krina terapul khusus kam teman kami Nanda Ica kam berwedana kam sintuai tengah-tengah jabu belum kam berukur teman hibur terus bibi yang gue sekal cedana pusuhna penadingkan bengkila sejarah-jaran kamu udah sepanjang penjutan ersadah krina rindu maka tutuh malam mata bengkila natap arah kemuli benar bagai bibi jauh dia metua sehat-sehat ya penadingkan bengkila jadi bagai manca si baci isakan kami ke teman Bandung krina toto kami krina kam keluarga Karumargana lampas terapul bujur Rehning kami bujur jago sekenduk kata pedahman kalimbu kami jadi dung dia kari acara terulan dan lebih kamu boleh man kari kita lebih jadi man bandu penggol kami ayo banci buku Indo kamu ayo kam banci lebih kundul kam kalimbu kami
Kali bubu kami karo mergana sinulinga mergana pulung kita bas paksenda ibas jambur singainda landak ralo-alo ras kali bubunta bagai pepuang berkat semboyak ndu sinulinga mergana bapak lencana karo mergana pas kam ladak raro-alo ras kali bubunta rikut kena sepuang rikut kena rihta bas beringin rebinai ersada rihta bas berkat permain sinulinga mergana ngadak mantukan ngor sikap kami krina anak berundu rasa anak bermenterindu bagem kali bubu kami pas kam landak ralo-alo ngambur-ngambur keliru ras kali bubuntar bagai peikut ras puang berbelas kam kali bubu kami gelah ibas kam kari nuriken kata tenak permen kami sinulinga mergana rikut kunarih dukrina kambas tengah jabu gelah malam karyate kali bubunta bagai peras puang dia ceda ate tapi malam ate rekiteken beluh kam kernu turisa dingenehken mindo pasu-pasu bas krina kali buburas puang tanari alo kendu permen beruginting gelas sekendu kata permen kami sinulinga mergana karo mergana turang si tengah endang pajak cinder karena kalim bubunta tambar malam mergana rai turang turang lak tadiangan hipurba mergana si rumah kaban jagai nari rasini singai dah bapak rencana turang bagai ginting mergana sirula isahkan dakari pradat naiman bandu ibai bagia kurang akan rukari payau nagiting mergana lar pilih alau ken turang alau uken bapanan raya dah man bandu purba mergana sini singinda turang oh mama mami ada kami karina laran roba lapagi tekempun ku jaman tepetan kena puang kali bubuk karo mergana asini singi ndapai pekam laran robah mama mami turang eda alokan rumeka ribagilit na turang
Man Bandung siduk kaban mergana ras barus mergana karina hapurba mergane kari teman dua rika rik turang edan bagai ngencabluka miras beberein rai turang maka bagai kali bubuk kami karina di batai dah kami olah me sangkut dukurundu kam kari peteng-teng sa dengan pepayau sa makaula sa lak di batai dah kami si bareng Saken kami meras kali bubu kami anak berundu Sinulinga Mergana Kecamatan Manbandu Kampuang kami Ginting Mergana bagaimana bantah kita Krina anak beru kita singlada kenuis manjaran-jarar sisa kendagai tenah kali bebuntaman kali buang tak menakan lebih bebas tamar malam Mergana nari seken membantah kita anak beru ay maka si teruskan man semboyak nasi kuta singenda ay maka mansakkan man Kalimbunta Purwa Mergana ikut-ikut ras semboyak puang Kalimbunta si tading was kuta singenda ay maka ading gorong desman puang Kalimbunta Purwa Mergana si bekuta singenda ersikap kita seken kecamatan man Kalimbu puang Takiting Mergana bagaimana puang kami apa ipe kamlar dobah subuk kam Kalimbu tua Kalimbu bena Kalimbu musim ada darah si mupus bagaimana ketadingan kam serkimbang terlebih kam puang kami puang darah puang serkimbang gomesakan kami rikutkan kata tenang anak berundur rasa anak buru menterindu ugakin ngedaning kami anak berundur rasa anak buru menterindu bicara kami ikutkan jam tapi nanggo cinger bicara man kita kari lebenja si bukui gendang enda jenari kerewas panggung dukam karir belas bagaimana kami ras Kalimbu kami Sinulinga Mergana kami lebih sukun kami Kalimbu tua ras bena uga nindu kampuang kami gomeda nung kami Kalimbu ras puang ta pas panggung kami kari kamir belas maka bagaimana Kalimbu ras puang ta maka bagaimana Bandu kami sudah mati kami sir jabatan kami buku indu dagai gendang tapegwal gelah sidabuh karibas gomna tabuh iya ayo kakak baci kudul Krina kujawudu suuk kam Kalimbu puang bagai puang nupuang kami
Jadi izinda ngalok berikan kami bandu sekin enda japa gidahin kali bubundo mana buru kami hidung indo bagaimana kami kali bubun buang do sikap bandu kerina ya dia tambahin bang Ini na. Aina alu kendo baik kata minai jabas pudiodan kari lit dahin kami melampas kemeruh banci kami tengki buli bas dahin kami alu kendo oh bacon jadi mengublah jadi kena ngakam dulu anak buruk kami. Jadi bagaimana impal kami pay krina puang du buat perteluna jangdu bagi semal na idah kami gelah kai pagi dahin puang kalimbubu nu sinuliga mergana dapeti kami pay lanai pagi lit kai pay si kurang iman pegara napi enda pagi kami pagi lapas pegarasa ndi enda lo kendo emang ngau me kap nur sikse jadi bagaimana buang kami muka melanak rasana guru kami Sinulinga Mergana tertunggu-tunggu ibas dabuh-dabuh nama tawari indah rekiti-kita ikan ipal kami Sinulinga Mergana ibas waris dua berngih geluben yang ada kudi bata jadi basyenda man kalibu kami Sinulinga Mergana lidagak kami perpayauna maka bandul lebih kata pengalau-ngalau dandangi kalimbu dua kalimbu benar bagai vers kalimbu semadadara apa yang kami si lebih singrana aye atur kendun nimbal iseng taya di ikaro mergana ras kembra kena kari nak